Cene svinjske domaće masti, kada se kupuje ovako od ljudi sa sela, u ovim starim kantama, na pijacama za mjesec jun 2026. godine jeste 250 dinara po kilogramu. Svinjska mast, iako letnji mjeseci, uvek je aktuelna i cena je 250 dinara po kilogramu, još jednom za mjesec jun 2026. godine. Naravno, kada se kupuje više, recimo 4-5 kg, cena ide po 200 dinara po kilogramu. Uglavnom, svakako je predlog kupiti mast od proverenih ljudi, to je ljudi koji imaju svoje svinje, domaće svinje. Ako nemate direktno, uvek je da vam neko preporuči. Tako u tom slučaju, što bi se reklo, nema greške, svinjska mast je svakako bolja od ulja, tako da to treba iskoristiti. Znači još jedno, ove domaće stare kante, cene svinjske masti za mjesec jun 2026. godine jeste 250 dinara po kilogramu.